Polisya apreta con el seguridad aquí na ciudad por causa con el encuentro del soldado con el grupo del mga abusayap alina Holosulu y el jailbreak alina Marawi. Ya ten headcount si accounting o personnel ng mga police station ya prinsipya anoche alina police station 7 na Santa Maria. Ya sa instruksyon con el regional headquarters para asisubi con el alert level na full alert status. We have instruction from the regional headquarters that yan upgrade kita kung naldi aton alert level following gani del akil attack gani na provincial jail na Marawi City and as we all know gani no chene kita ongoing military operation na di aton neighboring province of Holo and from heightened alert kasi gani kita subi into full alert status. Asigun kong Police Chief Inspector Tutu del Operation Branch sa mga City Police Office. El mga pulis ni Sita está alerto na di ilang mga AOR, ibisya ko na hospital, lying in clinic, mga parmasya, bakat siya ng mga irido rebelde eskapa para aki na syudad, ina mga kantoy martamen. Apartment siya daily routine gani check ya tamin kita kunel mga lying in no clinics di ila kay chene kita mga police station chene kita like in Pitali chene sila lying in Puruan chene tamin sila community hospital there in Ayala chene tamin sila so we have to check those kwan gani mga lying in clinics including hospitals kay baka chene mga possible mga irido estaban na Holo at least pwede kita check ya and pwede kita man kwan kanila man conduct investigation tamen. Ya cancel tamen kung di ilang mga vacation leave except kung emergency leave. Following the declaration gana din daton full alert status, all forms of leave di ila except akil emergency leave man recall kel bene sila para ki-reporta sila na station. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.